माँ मर्ची किसने सरपत बुत कना या मजाना के बलूची ज़ुबान 3,000 साल कहने किसने ज़ुबान है ठीक है ना। ये अगर मबूते माँ नजान तगा हमें अवाला मैं सर ज़ुबानी लफ्ज़ां कबूता ईशान किसने अंग्रेज़ां या दरी किसने अच्छी पोलकार और जानकार बुता आहाँ ईशाना नविश्ता ही द्रोशम दाता यानी ईशाना किसने गारबू अगर चे रखें तक तो ये अवाला ईशानी रिसर्च एक मज़न अर्ज़श्ती हस्ते कि माँ यकी वो थी तारीख़ आ रहा है वो थी बुनज़ेहार जाना दो मेशी के अमा के मैं सरजुबानी लफ्ज़ां को बुता आई अरे नबिश्ता ही द्रोशम दिया बुता इसे चाहिए बुता कि अर रख किताब आ कैसे देमात का तो रिसर्च है कैसे अर्ज़श सक बाज है मर्ची की कैसे दौरा ठीक है नामे अवाला देम तरह हम कैसे इसे हमारा ज़रूरत बीतते कि ये देखे तक को पहना तस्ता आहाना कैसे माँ देमा बेबानी रिसर्च अवाला मज़ीद कैसे कार बेकने बाजुआन जी शरफदार पोलकारी वाला गप हो गए लाजम अगर बलूची तारीख का बेचारे के दर मुल्की या अंग्रेज़ां कार पुता लांगवर हुई लीच हुई होते के बाद पोलकारा तो आहाँ गेश्तर में क्लासिक दस जता आउ दचे बलूच तारीख हम पद जता वही बड़ा गीदी शायरी भी या रदा के इधर बाहर भी पाम बतल भी बन तो चाच भी बन तो क्लासिक अगर चारक भी तो मैं दास्तान भी बन तो इसकी दास्तान भी बन तो जंगी दास्तान बेबा तो लाजम तारीख के पजना ए वसीला बुत के ए बलोच पहलवान ने दिला सीना बुत का आहाँ वती ईदी ओबाद का सर को तक एक सिलसिला ही बुता और अमा वसीला बुत का मैं तारीख के बुनिश्ते इरकने के तो ये बाबता सादे सब तो हम कार को तक खासकर शायरी वाला होता ही या हुब वहागे थी एम्पले तीसेज हम अमी टाप के बाबताएं और PhD हम थी सरहाल तो वाला गिशन को था तो चे सरपत बे के बलूची क्लासिकल शायरी की चीज़ अर्जदारी में तारीख को आइया एक मज़न में बुनियाद है और मैं रवायत मैं दुरान चीज़ अमूद अपदर ज़ाहिर तो ये बाबत चीज़ विषय जी मैंने तो सब असल ऐसे के ये शायरी के कोहने शायरी क्लासिक के नाम के शेयबता क्लासिक असला एक प्योरिटी नाम एक ज़गरी नाम है हमा तख्लीक हमा साचिश थी हमा शायरी कि आ फ़नी द्रोहें ज़रूरत इज़मी द्रोहें ज़रूरत अस्ता लोट के अस्ता आइए ज़ुबान भी ज़ुबान बयान भी आइए हयत फ़ाम भी यक कि वही आम शायरी ज़रूरत है दोमी एक शायरी यार के क्लासिक का या बलूची क्लासिकल शायरी है ईशियर असला अमी पहलू आइए शागिर्दी आइए तारीख़ी कि बलूच सरजमे रबियत आइए मिजाज आइए तबीयत मौज़ूआती सूरत आइए इश्क आइए जंग आइए मेहमानदारी आइए मरहदारी ये दुरुस्तें चीज़ शर्रें और जानदारें रंगिया ये टोटलें अहदा पहाज़त गए पहरेज़ दगा दो मिशन के ये अमा शायरी हैं कि एशिया बलूची ज़ुबान कैसे या कौमी मस्तरें आइए के रवेद गए के निशानी हस्ते हैं रवेद की मस्तरें को शक्बीतें और ज़ुबान है नू बलूची ज़ुबान है सरजमें गुना पे आइए ज़ुबान आइए लफ्ज़ आइए स्ट्रक्चर आइए टोटल इनके चीज़ अस्ता आमी ज़माना के पैदावार या आमी ज़माना का पहाज़ तक या डो बार आन के स्तन डो बरा पहाड़ी जगह एशिया चाबिद ये शायरी हत्ती अंची तकनीकी और ज़ुबान बयान रवियत दाता कि आ दुनिया तो का दुनिया तनकीदा या दुनिया शायरी ज़रूरत रदा मन तक तख्लीक शकबा मतलब बाज़न टाइमा में रंदे आहत के उता आहनी तो का तब्दीली या नजूरी बाज हस्ते मुल्ला दौर शायरिया मतलब तुकबंदी सकबाज हस्ते हैं कापिया पेमाई सकबाज हस्ते हैं ज़ुबान रंगा कैसे तवाना नहीं भले क्लासिक ज़माने का या कि क्लासिकल शायरी के हस्ते हैं ये ज़माने का शायरी द्रोहाएँ लोटा हवार तई सरजमे तबीयत तई कहते हैं दो रवेदग तई ज़ुबान इद्राएँ चीज़ कहते हैं मौजूदा और इसी चबे तई रंदे टोटलें ज़मानगारा एक शर्रें शेरी ट्रेडिशन है या रवियत कहते हैं आइया दाते के पमश का ईशियर कहते हैं क्लासिक है नाम देख भी या किसने क्लासिक के नाम जाना वो पजारक भी थे बाजुआन हाजी शरफ दरा क्लासिकल शायरी के पट्टो पोलो आई अर्जिश बाबता प्रोफेसर सादिक साहब गप्पा तो लाजमी बलूचे लफ्ज़ां का तो बेचारे में फोकलोर भी या क्लासिकल शायरी भी हुआ ईद के पहनात भी अमिचो अर्जिश दारंग के में तारीख बुनहिश्त गो हमेशा वाबस्ते में रवायत हस्ते बलूचे तब वो मेल हस्ते इदरुस्तानी सोर्सेज या वसीला हमेशा वमी बड़ा अंग्रेज़नी कार हुआ या पदा में वती नविश्तकार मोहम्मद से उनका भी गुलका नसीर भी सैज़ुल शाश में भी दे में वती नविश्तकार हम आहनिकार पदा देमा बुर्तगा हो किताबी दुरुश महाउर्तगा तो लाजम बाज़ सोर्स से मगर गीदी शायरी बेचारे
یا کہ میں کلاسیکل دروہ داستان اشکام بچارے آہاں مزن کارے کو تھا گوز بصابر بھی اسیر عبدالقادر شاہوانی بھی اور دیکھے بعض نام کہ آہاں یہ حوالہ کار دیما ہوتا ڈاکٹر صاحب انچو کہ یک کارے انچو کہ شروعات انگریزانی حوالہ بودتا آہانی مول مراد بودتا بلے مول مراد امرائیہ اب بنیادی کار مرچی ہر پٹ پولے کی بھی آہانی سرشون شامودر ہوتے ہیں آہانی ریفرنس و حوالہ دیکھ بھی او پتہ میں وطی ملکی یا تو کچھ تو کریں وطی بلوچ نبشتہ کارو پٹ پول دے مات کا کہ ہاں روایتی کار کو تھا بلے پتہ بھی بنیادی کار وشک مجموعی تو رہی تو کاراں چوڑ گندے پٹ پولے والا بچا دری کے زانتکارانی یا پولکارانی کے کاراں آہنی تو یک مزانی ارزش تھی اس نے بنیادی کارا اس کا آہاں تہنا شاعری سرکار نہ کو تھا آہاں کسی زبان سراہوں کار کو تھا زبان بونزہ سرکار کو تھا گالوارانی سرکار کو تھا ٹیکسٹ بک لکھ کے تھا ٹھیک ہے نا گرامر سراہوں کار کو تھا ڈکشنری کس نے مطلب بلوچی اولی ڈکشنری کس نے ٹی جی علم میں رہے گئے ٹھیک ہے نا آہاں دور سے اچھا گیدی شاعری بودتا قصہ بودتا ٹھیک ہے نا اسٹوریز آنی سراہوں کار کو تھا ارچی کے زبان و لفظاں کا تعلق داری کسے تکو پہنا تھا آہاں یہ درستانی سرہ کسے وڑی نہ وڑیا کار کو تھا ٹھیک ہے نا ایب میں بنیادی کارا نو اشانی سرہ بھی پتہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے نو بعضیں کتاب استا ہنی بعضیں بک ٹیکسٹ استا آکس نے نو اویلیبل نہ رسان نا باید وہ ہمیشہ کہ اشانہ پتہ دو بارہ کسے چاپ کنک بھی اشانی سرہ ریسرچ بھی اشانی سرہ نزوری بھی استا نزوری بھی درگی جگ بھی یکی ویشن دومیشیں آہاں چی پتہ میں مردمان کے 50 چی پتہ کار کے بندات کو تھا ریسرچ آوالہ اما تسلسل ہے اما ہانی ٹھیک ہے نا امی رہ بندہ کے آہاں کار کو تھا ادا ہوں امی وڑیں کسی مارا چیز گندگا کہتے پس کا گیدی کے سہانی سرہ کسی کار ہیں ٹھیک ہے نا زبانی ارچی کے بودتگن گوشک بودتگن لفظاں کے آہانا کستے نبشتائی دروشم داتا گو کتابی شکلہ دیما آورتا ٹھیک ہے نا پدا میں کر رہا 2020 تا چھے سندی پولکاری کا یہ گوشاں ای بندات بھی ایم فیل پی ایچ ڈی والا کی یونیورسٹی آنی تابی اشانی ہم یک مزنے کسے ارزشتے ہستے کہ نو کسے ورنہ آہگانا پولکار آہگانا مختلف ہیں کسے بونگا پانی سارا ریسرچ کرنے گانا ٹھیک ہے نا نوشی ارزش استا ٹھیک ہے نا مختلف بونگا پستا زبان و لفظاں کے والا آدیما آہگانا ٹھیک ہے نا آن سرہ تنقید بھی بوگا آن سرہ تحقیق بھی بوگا او آؤ کے کسے وحدہ واسطہ ای بنیاد ہیں شن سرہ مزید کسے آؤ کے وحدہ کارم بود کا کار کرنے کسے گنجائش استے باز جوان جی انچو کہ کار تو بے تحقیق کی بابت ہے ہم گوشن کہ ایک چیز پرفیکٹ نہیں یا سرجم نہیں تو لازم ہر کسی ایک بنیادی کاری کام پتہ یہ چی بدومی آئیا دیما با ومے اڑا روان بھی وکار تو کا آئیے پراؤ شائگان بھی تو یہ والا بلوچی زبان و ادب و لفظاں کے پٹ پولکاری روایتہ بیچارے تو لازم آئیے تو کا بعضیں چیزیں نا سرجمہ بعضیں چیزیں بے سراں بعضیں چیزیں اوتی جاگہ کارآمد ہیں تو یہ بابتا لازم مردوں پرفیکشن نے مگا شوت نہ کہاں بلے یہ مگا روایت اس نے کہ امی چکار آہاں کو تھا نوک پدری دیما بیت دیما پٹ پول دیما کار بکم سر صاحب انچو کہ کلاسیکل شاعری مزن ارزش تھے میشکی داستان با مہراں کی بھی یا مزاحمتی بھی با کہ آہانی وطی روایت ہے تو چیز سرپت بے کہ ایشانی حوالہ تو کا میت ہم ہستے ہیں بلے میت منیلا ہر کلاسیکل شاعری تو کا بھی یا داستان تو کا بھی بلے بلوچی آداب یا بلوچی کلاسیکل بعض خوبصورت کو تھا تو میتانی حوالہ چاہیے وشے کہ چچو ارزش داراں شنی اہمیت چاہیے تو یہ بابت چیز وشے ذات صاحب اصلا تخلیق انچین چیزیں ادب یہ درا لہتے ہیں چیز کے وقتگا دنیا ادبتا لہتے ہیں کویسچن دیمات کا مثال شاعریتوں کا عشق شاعریتوں کا قومی کہتے ہیں قوم پرستی شاعریتوں کا میت یا شاعریتوں کا پلام موضوع یہ اصلا وحد و زمانہ گئے تنقیدی قسطیں لہتے ہیں دبستان بودتگا مزنی تخلیق کے شاعری کجام صورتہ بھی یا کہ قصہ کجام صورتہ بھی امک قصہ ہی ہستے ہیں قصہ تو کا درستن چیز گندگا کہاں آو دا عشق موجود ہیں آو دا میت موجود ہیں آو دا رویدگ موجود ہیں آو دا جنگ موجود ہیں ہمیں وڑے شاعری کے ہستے ہیں اور آبی کلاسک ہے وڑے شاعری کلاسک شاعری چونہا ہما تخلیقی کیا موضوعاتی صورتہ سکیں پراہو شائگان ادب ہے چو لوکیں یا لمیٹیں لگتے ہیں موضوع نسرانا تو لہٰذا تخلیقی صورتہ آکے مزن کلاسک تخلیقہ آنی تو کا موضوعاتی نزوری اچنبی آگاں شاعری کے موضوعاتی یا بنگپی صورتہ کے نزور بیتے ہیں چونہا کلاسک ہے حدہ سر نہ بیتے ہیں یا کہے گا دو میشن کے ادب انچین چیزیں کہ چو
सियासत वड़ा या ये देगे इल्मानी वड़ा होती आम सूरत एक लत्ते सीमसर बाउंड्री आई तो का लत्ते लिमिटेशन ये उड़न चीज़ ना बाम आधा बंचिन चीज़ें कि हर ज़माने का इंसान है जज्बात मारिश्ता बयान कम मतलब तख्लीक को देगा अच्छे ने तख्लीक हमारा एहसास मारिश्ता नहीं एक डोलदार बयान ये नाम है नू क्लासिकल शायरी कहते हैं इसी तो का बलूच तारीख़ मौजूद है बलूच रवेदग मौजूद हैं आइए कहते हैं चोशें कहते हैं कि सहानी सूरत चोशें महते नहीं भले अलबत्ता ये कहते हैं कि हमें दास्तानी की शक्ल के हस्ते या ये ड्रामेटिक रंग कारस्तानी हवाला के हस्ते किस्सा तो कामी जहल बुर्जी बाज़ चीज़ां असल है मतलब बाज़ खूबसूरत असल है कि मज़न तख्लीका ने तो का मज़न शायरी तो का हर चीज़ तो कशित कने कसानी शायरी है कसानी तख्लीकतों का तो एक चीज़ कशित न कने मर्ची माँ मिसाल बलूची क्लासिकल शायरी है बलूचे तारीका पट्टपोल कुत कने ये वास्ते कि तख्लीकी सूरत ये शायरी तो का ये जान असते या कि माँ बलूची ज़ुबान ज़गरी या कि बलूची ज़ुबान असल द्रोशमा ये ज़माने के शायरी है दर्जत कने या दिस कुत कने ये वास्ते कि इसी तो का एक क्वालिटी या ये ज़गरी मौजूद है या कि अमीर रंगा माँ बलूची क्लासिकल शायरिया चे दास्तान जोड़ कुत एक शे मुरीद दास्तान असते बालाचे दास्तान असते ईशानी तो का तख्लीकी आमेज़ या तख्लीकी कहते हैं मुबालगा आराई कहते हैं ये मौजूद हैं पर हर शायरी कहते हैं आई तो का तस्वुराती पहलू हंसता नू क्लासिकल शायरी हर शायरी भी थे आई तो का तस्वुराती किस शक्ल गेश तरबीत हैं चुना दुनिया तो का शर्त तख्लीक है आ तख्लीक के सेम टू सेम एक मौजूद बयान का बेगंदे माशरती समाजी तनकीद रदा के शायर तख्लीक बल अदबी सूरत आ नज़ोर तख्लीक है क्या हमारा चीज़ मौजूद है हमारा रंगा बयान करना होता नो क्लासिकल शायरिया एक दास्तानी शक्ल के हस्ता इसी वजह हमेशा कि इसी तो का हमारे कारस के बयान करना होता आ तख्लीक कार बास खूबसूरत रंगिया बयान को तगा नो इसी तो का माँ दुरुस्त चीज़ां दिस को कने ये द्रोहां पहलू हस्ता द्रोहां मौजू के हस्ता इस शायरी कैसे जानदार है पहनाते तो लिहाजा माँ इशिया चो लिमिट को न कने ई शायरी यारा कि माँ गुशे इशी तो का ई मौजू हस्ते देगा नहीं या इशी तो का जंग हस्ते इश्क नहीं हस्ते इशी तो का इश्क हस्ते जंग नहीं हस्ते इशी तो का दास्तान शक्ल हस्ते तारीखी शक्ल नहीं हस्ते तो ये दुरुस्तीन चीज़ा मज़न तख्लीक तो का माँ कशत के ना वो क्लासिकल शायरी तो का मनी तजुर्बा इशे माँ अगर कंपेयर वे करें गो जदीद शायरिया माशिया को मुल्लाई दौर शायरिया दुरुस्तीन दौरान नस्बता ई दौर तो का बाज़ चीज़ें हस्ते भले तनीगा आ दर्जनग नबूतगा आ कैसे दे हमारे नबूत आंसर कैसे कार के शर्तें रंगे बुत का बाजुआन आज ही शरफदर के फुलकारी वाले का बुआ है खासकर क्लासिकल शायरी के में मस्तर सोर्स गोशे या सरशोन गोशे की क्लासिकल शायरी दास्ताना तो ये बेदर वरा लाजुम में था बुत का वदे के आई तो का इज़मी अवाला चारक भी किंचो बरहदारी हस्ते पर से लफ्ज़ां वत इज़मी रंगा चीज़ां दर्शान का तो ज़ाहिर का ये पहनात पहलवान भी बा या हमारे ज़बान के शायर बा आहाँ खूबसूरत अंदाज़ा बयान को तक तो अगर मैं बेचारे इस्लाम हवाला मजहबी हवाला बाज़ें हवाला शख्सियत किरदार बा या वाक़या तो किस्सा बा आने तो का अगर 65 साल 66 साल मज़न फ़र्क कोई हस्ते वज़न नज़ूरी भी तो 200 साल 63 साल है या 65 साल है मैं अगर रिंद लाशार ज़माने का बेचारे क्लासिकल शायरी बुनियादा तो इसी तो का बाज़ें चेस तो हेरी बुत का बाज़ें में तो ख्यालाती चीज़ बुत का तो ये हवाला पदा भी खूबसूरत हो बेदर वरम माँ दायसा पता हमें सवाल अहम है कि मैं कारस बा या मिर्चा कर रंद भी कि मज़न नाम मज़न हैसियत उमें बामर्द द्राएँ नज़ूरियाँ बावजूद मीर हमल कलमती भी दोदा भी और बालाच भी द्राएँ किरदार हमें बड़ा मैं इश्की दास्तान आहम बेदर वरा क्या खूबसूरत तो क्लाइमेक्स हास ट्रेजिडी हास और बात सस्पेंस हास बाज़ द्रोशुम के ड्रामाई रंगा हस्ता इन कमाल हैं और हमें पहलवान हम बाज़ खूबसूरत अवाला शेर गुश्तगा शेर हाँ वाला तो ये बाबत अच्छी उसे कि ईशानी चिच्चो हर्जिश अहमियत अदब तो का हस्ते हैं वैसा पज्जनक लोटा पट्टपोले वाला ये निविष्टि रंगा आ रहे बाबत अच्छी चीज़ है अब ज़ाहिर मुझे ये वो एक मज़न किसी में ताकी ना मैं मज़न किसी बाहर है ये कैसे दास्तान हस्ता खैर मैं ये दास्तान शेरी दास्तान ठीक है ना ईशानी तहा वाक़या भी हस्त ईशानी तहा में तारीख़ भी हस्ते ठीक है ना और बाज़ ईशानी बाहरी व गार बुता अर्ची के मतलब है आ दौरा लांगवा डैम से या बाकी अर्ची के मैं ये देखे दरी पोलकार बुता
ہم پولے تگا ہمیشہ میں دیمات کگا لیکن اسے کشانی ایک مزن باہر اگارو بیگوا بوتا او پہلوانانی مزن رولی بوتا اصل رول پتا کہ بندات بھی پہلوانانی کہ آہاں اشانہ کیسے سینک در سینک یاد کو تھا او مرچی کی کستے یہ دورہ عورتوں کو پمبا سر کو تھا تو نوشانی سر مزید ظاہر ہے اشانی سر کار کرنے کے گنجائش سک باز ہیں اشانی کارستانی حوالہ ہے اشانی واقعانی حوالہ ہے اشانی تیمانی سر کار کرنے کے ٹھیک ہے اشانی ازمی حوالہ ہے ٹھیک ہے یہ تک پہنا تنی سر کار کرنے کے مزید کسی گنجائش ایسا میں جستے تو کا ایک جستے پیدا بھی کہ میں بچا ای فوکلور وہاں چاچ و بطال وہاں یا داستان وہاں یا کلاسیکل شاعری جند بھی یا گیدی شاعری درو بعض بے دروریں ہر پہلوانا شاعرہ تخلیق کتگاں یا دیما اورتگاں تو چیز ہے کہ انچو گنجائش ہستے کہ ماں ہانی تو کا دے رد و بدلے بے کنے یا ہانی شعری عزم تو کا یک تبدیلی بھی آ رہے یا وتی اصل رنگا ظاہر با یک سوال ہے کہ میں ادب تو کا ہستے ہیں کہ بعض والا اخلاقیات زمرہ چارک بھی کہ بھی ای میں ادب و اخلاقیات جڑنے میں تو کا بندے میں سرے کاریں یا دیکھے بدلی و تبدیل تو یہ بات اچھی ہے کہ جو کلاسک گپ صادق صاحب آگا آو نایاب چیزیں تو کا دیکھے پتہ چینج ہے کہ ضرورت نہیں سے تو اور حال شی بات اچھی ہے ان بچہ یہ اسی سرا کہتے ہیں یہ نبوت نکن نا البتہ یک چیز یہ گنجائش بھی کہ ادارہ ہی صورت ہے اگر ادارہ ہی مطلب اما ادارہ کے ابوشی کے آؤ من نمائندہ ادارہ ہی ہو ٹھیک ہے نا باقاعدہ گوڑا پیسلہ ہی تحتا ہے اڑے چیزیں کہوں ٹھیک ہے فردی صورت ہے مطلب منع ہے اکنے کے من بیائیں گے سے یک چیزی آ رہا کہ رواج گتا آئیے رانچو کسی بسوری نہیں نا یا کارستے بارا ٹھیک ہے نا ای بڑے مطلب روایت نیست ای علمی کسی رویہ چنا نہیں ٹھیک ہے نا البتہ ادارہ ہی فیصلہ کا نمائندہ ادارہ یا دوستانی مستقابل آبی پتہ گوڑا وہ ثبوت ہے ریسرچ تاشن کہ ترہ ثبوت دیے گی ترہ ثابت کرنے کی کہ بھئی یہ واقعی کوپ اے رہے نا یہ کسی ایلیمنٹ سا چی جوڑ بوتا بغیر ثبوت اگر تو ایک چیزی ہے سورینے گوڑا ظاہر ہے ہوتا کہ سوین پیدا بیتے کویسچن پیدا کبھی کہ بھئی تو چون یہ اشارہ کسی کجم بنیادہ اشارہ کسی سورینے گائے یا اشارہ بدل کرنے گائے اشارہ چینج کرنے گائے ٹھیک ہے نا باز جوان جی شرف دار ہیں اشکنو کچھ آرو کا میں پولکاری ہو کاس کر کلاسیکل شاعری ہو داستانے والا گپ ہو گئے کہ چنچو ارزش داران زبان و ادب والا یا پا بلوچ قوم واسطہ چنچو مزنی مڈیا تو اشانی پہازا دے مہارا اشانی سرکار کنک علمی کہ میں بنیادہ میں بنزے ہاں تو یہ بابتا ہمارا جیڑی کی مروچی کے ٹیکنالوجی دور ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی یا انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا بھی تو یہ دورہ بستو یکمی کرنا اشان چون دے مہارک باں یہ بابتا ماں صادق صاحب طرح جس کرنے کہ انچو کلاسیکل شاعری نہیں تو داستانی باز گب جا کے بعض خوبصورت داستانہ اوشانی حزمی والا چارے بھی تو جیسے مروچی دورہ آگا تامر شکلہ بیان یا ڈرامہ و قسمان کے دروش میں بیان یہ دیکھیں سورسیا میں عشقی داستان دیوا بیان کردار بیوان یا مزاحمتی کردار بیوان یا مہران کی بیوان اس چیز مرچی دور یہ لوٹا کا یہ بابت چیز ہے سر گوستگن سوالہ کو یہ سوال ہوں بندو کے جو نا کہ کلاسیکل شاعری سرا یا کوہنے ادب سرا یا کار نو کے زمانہ کا چون بھی چونا ہاں یک کی کوئسٹن تسلسل ہے بچر دنیا ہاں یک زمانے گیا قصہ گوشی روایت بوتا مرچی ہوتی قصہ شکل مٹین تا مرچی ہوتی قصہ داستان و قصہ چھ پدت کد ناول شکلات کا چھ کس نے آزمان کے دروشما و مرچی کس نے فلم اسکرپٹ صورتا ڈرامہ صورتا کس نے مرچی متو ٹی وی یہ دیکھے جاگہاں چارت کنا اصل اشن کہ ادب آرہا یا کہ کوہنین تخلیق آرہا تو نوکیں رنگا چون کس نے یہ دیما کر رہے وحد و زمانہ کے حسابہ یک کیوں کار کنے گئے مثال نو منگ کے کار کنن کلاسک اسرا یا قصہ اسرا منگ کار کنن منا یک کیوں منی تجزیہ ہیں یک کی منی اسرا کیسے میں تنقید کنم آئیے زبان اسرا گب جنن کیشی زبان چنچو جاندار ہیں زبان چنچو نزور ہیں ادھا زبان چون شرین رنگے کار مرزبوتا ماں ہما پوائنٹاں یا ماں ہما نقطہ ہاں درجنہ یا کہ ماں پیش داری نے یہ منی کیسے کار ہے دو مشن کے ماں ڈسکس کنن کہ ادھا تکنیکی صورتہ گون ماڈرن کستے حیات و فام کجام ہوں کہ نظم کی کنگا آیا یہ بلوچی کلاسیکل شاعری یہ پابند نظم یا غزل آگو نظم کی کہاں یا کہ نظم کجام شکل آگو نظم کی کہاں یہ گپ منی گنجائش ہے یا کہ ماں بعضیں ٹائمہ اور زبانی ادب کستے ہیں زبانی صورتہ بعضیں ایتوں کا شکل باں مثلا آمرد کے میار انجلہ نیمروچہ نواب سنکلہ بالا چھ شعرے نو رو درد کی
علاقہ ہاں ای شعر یک دیگه ورژن هستن آمرد که میاران جلا نیمروچا نریچن وابا منا چونها بحیثیت پٹو پولکار یا بحیثیت ادارہ یا کس من کے اشر نو کے سر کار کنگا منا ای اک نیستن یا ما ای کار کوت نہ کنم دوی شان ریجیکٹ بھی کنا جی مان صرف اور صرف ای حد دا گوشت کنن کہ ای شعر تو کا ای کوالٹی استا او ای کے شعر استے آمرد کے میاران جلا نیمروچا نریچن وابا اسی تو کا ای رنگ شرری استا یکی ہے دو میشن کے بعد دیشیں کہ ای شاعری استے یکی یا ای کوہنے ادب استے اشر ما امن چو گیشان چ گیش ہوتی زبانہ کس دیگر زبانہ ٹرانسلیٹ بھی کنا یا کہ میں ماڈرن کے زبان کے استے انگریزی استے یا اردو استے دیگر زبانہ باید ٹرانسلیٹ بھی کنا یکی دو میشن کے بعد ایک کے مزن داستانی شعر استا یا داستانی شکل کی شاعری تو کا موجود ہے ایشا ما فلمائز بھی کنا ما ایشا میں کے نو کے مردم استا یا اسکرپٹ رائٹر استا آکستے ایشا اسکرپٹ شکلہ میں بنداتی مردمہ اتاشادہ کوشش ہوتا یہ کسن ڈرامہ شکلہ او یا کہ گوزب صابراز اس بکٹی یا کسن افسانہ ہوئی شکل کسن باید ایشا ما ایشا افسانہ شکلہ ما ایشا نو کے شاعری شکلہ ٹھیک ہے یا شارٹ فلم کسانے شارٹ فلم استا مزنے فلم استا یہ درستے نا کستے ما ٹیکنالوجی تو کا بیار ہے یا کہ ماشان ریکارڈ کنا ویسے بعضن ٹائم تو یہ لفظ انو ریکارڈ کنا یہ لفظ کسے ٹیکنالوجی حصہ با گار نہ با یہ کسے ضرورت ہے ذکر روچا نبشتے ضرورت ہوتا مرچی کستے ماشان وائس صورتا یا کہ ویڈیو شکلہ آڈیو شکلہ ماشان ریکارڈ کنا تاکہ ایشانی میں نو کے مردمانہ ایشانی پروننسیشن ٹھیک ہے او یک کیشن کے لفظ کسے یہ شکل یہ قصہ یہ داستان یہ درہن چیز موجود ہے منی خیالہ مرچی گی زمان اگا ماں امن چوکے جدید ادب ہونتا یا کہ کلاسک ہونتا یا قصہ ہونتا منی خیالہ ماں امن چو وتی کوہنے ادبارا نو اسکولاں کالجاں یونیورسٹیاں وانے نگا ہوار انسر پی ایچ ڈی ایم فل اکیڈمک انان اکیڈمک رنگا باید میں ادارہ میں اکیڈمیز میں تاک محتاق ایشیا گشتے پروموٹ بکنا پرچہ میں ٹوٹل ٹریڈیشن زبان ہے زبان و بیان ہے یہ درہائیں کسیں روایت ہمیں زمانہ کا موجود ہے جی یہ ضرور عباس جوان جی شرف دارہ مرچی کے دور زمانہ کے ضرورت وستن کہ میں کلاسک یا میں شاعری بھی یا داستان و قصہ بھی باں تو یہ ڈرامٹرائز بھی باں یا تعمری شکلہ جوڑ کرنا بھی باں یا اسٹیج اب دا کسانے گونڈے کاکای شکلہ ہم ظاہر ہو بھی باں تاکہ یہ دیکھے قوم در قوم پیشدار کے وسیلہ بھی باں کہ بلوچانی داستانانی قصانی چچو عزمی اوالا خوبصورت و برہدارانی زبان بیان بھی کردار باں وہانی تو کما روایت و نفسیات کے استے اہم پا محلو کے واسطہ سرپدی و زانت وسیلہ بھی تو یہ علمی مروچی کے دور ہمیں لوٹا کا کہ وہاں باید میں نو دربار با یا پولکار با ہر علاقہ کے لوک ادب اوالا چار بھی یا کوہنے لفظاں کے اوالا کجاں بھی وڑیں موادی مڈی بھی تو آئیے بعد آڈیو شکل آواز ہے یا توار بند شکلہ یا ویڈیو دروشما ریکارڈ کنک بھی اور سوشل میڈیا اور یہ دیکھے وسیلہ سرکنک بھی تاکہ اگار و بیگوا میں بھی اور یہ دیما بھی دیں ڈاکٹر صاحب انچو کہ روایتی والا مگب جا کہ میں محققاں یا پٹ پول کارا مزنے کارے کو تا انگریزاں ہم آنی وطی سورساں نو تحقیق کے بابت پتہ میں گپیں کہ آو ناصر جنے بلے مروچی زمانہ کا سندی والا ایم پیل پی ایچ ڈی یا ایم اے و بی اے سے بنیادہ کے اسائنمنٹ و تیسز با انہیں بشتبو گائیں تو یہ ہوں لگتے ہیں والا چارک بھی مانو شک درست یقین کیٹیگری کہاں بحث چل رہے ہیں تیسز ہم دیمات کا بلے بعض اوالا انچین تیسزات کا کیا کمپائلیشن زبرہ کا بلے منی نا کمپائلیشن ہم تحقیق کیے کہ اس سے یک شخصیت بارہ بھی یا سرحال یہ بنگپی بابتا بھی آئیے یک کتابی شکلہ یہ دراہیں مواد ہیں جا کنگ ہارگ اہم بنیادی کاراں اول بھی تو ہرحال انگی سندی پٹپول بابتا آگا چیزی کچھ کوان سرحال گچین کنگ کوان بنگا بابتا چین وڑے نیوز نزوری ہے بچہ انگریزانی بودتا پدا کستے میں مردموں کے پنجائے دہکہ کے پولکاری اور بندات کو تا ای نبوتا سندی نبوتا نا ایر مد در سندی گوشاں یا مک روایتی طریقہ کاری بودتا رہبندی بودتا آہاں یہ بنیاد کو تا بلے پدا 2000 اچھے پاد یونیورسٹیز آنی تہا کیسے بلوچی اور کیمفل و پی ایچ ڈی بندات کنک بودتا یا ایم اے کورسز آنی تہا یا بی ایس اے کورسز تہا پولکاری کے وانینک بھی یکی ویسے کہ آہاں باقاعدہ پولکاری جند وانینک بھی ہے کورس یا پدا ایسے کہ آہاں کسی تیسز کنائنک بھی ٹھیک ہے ادا ای بھی کہ ادا
سرپد بھی زاں تکنیک زاں پولکاری نو کے ماڈرن کیسے یا ایڈوانس ریسرچ کے گوشگ بھی آئیے کیسے رہبنداں زاں پولکاری راو طریقہ ریپ کونراں کیسے سرپد بھی پدا کہتے ہیں یا تیسز کرتے مختلف ہیں ٹاپک زوری ہر کس ہوتی انٹرسٹ بنیادہ ٹھیک ہے نا یک کی وشی اہمیت ہے کہ ہمیں میں مردم استان نو دربر استان ای نہیں مگا آہگانا ٹھیک ہے نا ای پولکاری ریپکاں زانا رہبنداں زانا پدا ہمیں بنیادہ رندہ کہ عملی زندگی کہاں ہر کسارہ کا انٹرسٹ بھی آگستے انہیں مگا کار کنتے دومی ہے کہ ایم فیل پی ایچ ڈی لیول ہے ٹھیک ہے نا آئیر ایجوکیشن حوالہ یہ مزنے کستے ہیں مطلب پروگرام آہنی تہانو بلوچی ایم فیل پی ایچ ڈی بو گا او دا مختلف ٹاپک ہاں آہنی سارا کار بو گا مطلب زبان حوالہ لفظاں کے حوالہ کلاسک شاعری حوالہ یا گیدی لفظاں کے حوالہ ای دروہیں تکو پہنا دیما حق ظاہر ہے ایوہ بنداتی کہ تو کنے ظاہر ہے طرح کوالٹی ہے تو کم کس نے مشین کرے بندک بھی ہو کوانٹیٹی ہے نہیں مگر روے رندہ پتہ اشانی سرہ کسے تنقید ہم بود کا پتہ ریسرچ ہے کہ ریسرچ سرہ بھی پتہ ریسرچ بھی نا ٹھیک ہے نا ای ایک بنداتی بنیادی کار ہے کہ بوگا نا دو میں کہ کمپائلیشن ہے تو ہر زبان ہے تا اہمیت دستے ہیں انگریزی بھی تو اردو ہے بچار ٹھیک ہے نا ہمیں وہ دراہیں مواد یا دروش میں آ رہا ہے یا کھانے تو کار ہے بن گپ کے سرہ تو مختلف مواد یا جاگہ کنک سہولتی تو دیئے وہ تھی کار کنو کار آؤ کے وحدے کسی ہما کے کار کنو کے یا پولکار ریسرچر ہے یا اسٹوڈنٹ یا اسکالر یا ارکس بھی آئی ہے کم از کم یاد جا گئی ہے دروہیں کسی چیز رسنتی ٹھیک ہے نا ای بھی ایک تحقیق کی یہ بھی ایک ضرورت ہے بلوچی ہے بڑی زبان یارا یہ چیزیں ضرورت نہیں ٹھیک ہے نا اگر ہمیں کار 20 سال ساری 60 سال ساری ہمیں بڑا بہت رہا میسٹر کم دیمش ہوتا گا بعضیں کسی موادی گار ہیں بعضیں تاکو محتا بچے بلوچی زبان آ رہا دیما برگا تاکو محتا کانی مزنے کسی کرداری بودتا ٹھیک ہے نا مرچی کسی آ ریکارڈ کسی کرا لیستا اگر آ دورا ایک کارا اس کا عطاشاد ازی ہے کوتا گا صورت خان مریل ہتنی کسی شان گچین کوتا اولوس گچین یا باقی کسی شان بودتا بلے پتہ یہ سلسلہ شان دیما نہ بورتا اگر یہ سلسلہ دیما بیت کے تو مرچی میں کر رہا کس نے شاید ماں منچو بکولے تیئے یا کس ٹپیا دیما شتا گتا باز جوان آجی شرف دارا پولکاری والا گپ ہوگا تو لازم نزوری ارنے مگا بھی بلے کارے کی بھی پتہ اس طرح سوال چست بھی جست بھی پتہ کیشت شتر کنک بھی تو لازم آگاں تو بیچارے بلوچی سندی پٹو پولکاری انچو وقت انچو سال ہم نے استے تو کم میں وقتا مزنے دیم روی بتا بلوچستان یونیورسٹی بھی تربت یونیورسٹی بھی یا اسلام آباد ادارہ تعلیمی ادبہ یا اکیڈمی نے مگا تو لازم ہر چیز بہتر کرنے کی کوشش اور لوٹی پرچہ یا کوالٹی برز تر بوان بھی شتریں کار بوان بھی تو یہ بابتا لازم چاہ رہی ہے ہمیں بڑا سورسز اہم ترین ذریعہ پولکاری کلاسیکل شاعری ہیں تو چیز سرپت پہ صادق صبح کے کلاسیکل شاعری تو کا بلوچ طبیعت بلوچ روایات بلوچ مزاج حکاسی زیادہ آئی تو کا گندک کہتے ہیں تو انگریزہ ہم کار کو تھا پدا ہنوگی پولکار ہم اے نمگا دلگوش دے گا ہم تو چیز سرپت ہے کہ اے نمگا زبان و ادب پیڑ باز ہاں بلے ماوشیں لوک ادب بھی یا میں کلاسک بھی اے نمگا 10 جنے کے چیچو اہمیت ہستے ہیں اور آئیے زبان بیان بابتا کا نوکندگی گپی جائیں جی چونہا جو کتا عرصہ گپا ہے انگریزانی دور ہے ای پٹو پول میں نوکن دورہ جسٹس خدا بخش مریہ لانگوڑ ڈیمز کتاب کے ٹرانسلیٹ کتا پدا یہ چھ پد میں ایدھے کے مردمہ تکا گیش دل کوش داشتا اور میں گیشتر مردمانی کوشش ہمیں بتا کہ ماں کو ہننے ہوتی ادبا کستے ہیں دیما بیارا اتاشا دوڑے مردمہ کستے ہیں لوگ شاعری کستے ہیں درین پدا کستے ہیں صورت چاپ بھی تھے اور پدا کستے ہیں ڈاکٹر آیات مریہ گار انگو ہرے اور پیر محمد زبیرانی ہیں وہ یہ دیکھ مردمان تھا کہ تو فقیر شاد ہے بیا شرطرین کار کس نے تنیگا فقیر شاد ہے اور شیر محمد مریہ کوہنے شاعری ہے کلاسیکل شاعری ہے نو ای دور سرات کمیں باز میں بندہ تھی مردمہ پٹو پول کو تھا پٹو پول میں ایک رہا ایک سورس بتا کہ ماں چاہ پہلوان ہو ایک گشندہ بتا ماں ہمیشہ نے پیت بند ہو کیسٹرانی کس نے ریکارڈانا نبشتہ ہی دروشم داتا میں یک سورس ہمیں بتا نوکین دورہ نو ظاہرین کہ تی بعضن چیزیں ٹائم باز چھتا یک کشم بائی دیشے ماں کوشش ہمیں بھی تھے ماں کوہنے ادب پٹو پولنے مگا باقاعدہ میں کرانچے ادارہ جوڑ بھی تھے ایو کا ہمیں ادب پٹو پولا بکا دو میں اشن کے اشی ہے درستین تکو پہنا تھا نصرہ پروگرام بھی تھے مطلب
मैं करा यूनिवर्सिटीज असता, मैं करा कॉलेज असते, मैं करा एकेडमीज असता, मैं करा ताक असता आ वायदे लत्ती के कार असता आती कोहनी अदबे नू क्लासिफिकेशन या कि क्लासिफाई करने के नेमगा या कि हमारी शोभान सरकार करने के नेमगा बरोवा इदाच यक्यो ये भी कि तई टोटल इन चीज़ तई दस्ता काया अन्नु में कर मौजूद हम नबिश्ते द्रोशमा चीज़ कार अर्ची के अस्ता कोहने शायरी सूरता या मीरा से सूरता या क्या हद शायरी सूरता ये देगे या गारे गोरे सूरता ये नबिश्ते सूरता ये रहा भले मैं कर तनीगा ये शायरी सरा किस्ते कार का नगे तनीगा चुशे पट्टू पोले चुशे हासे नबूता की बुवग लूटी मतलब या को दो मर्दों में एमफिल या पीएचडी मनी पीएचडी कार असरा मां सरपत बन के ईवड़े तख्लीक हक अदा नबी ईवड़े तख्लीक असरा बायदेशन कि सालाना में कर रहा इदारा ही सूरता प्रोग्राम भी आइए ज़ुबान बयान भी मिसाल मैं कर रहा बाज़ रदे रवायती की अतका आई वजह में कि माँ ये ज़माने के तख्लीक कर तनिके पद न जता माँ रंदा एक मर्द में त्यूरी इश्कुता माँ हमारी ये ज़रूरता पोता जवाज़ ये किस्से मीरा से जुड़ता बल हकीकत ये कि आम ओरिजिनल तख्लीक रवायत ने बलूची क्लासिकल शायरिया मन एक तजुर्बा ये कि बलूची क्लासिकल शायरिया दुनिया हर्च के तनकीदी त्यूरी बुतगा आज प्लाटो यूनान और रोमन एम्पायर किस्से और इस मर्दों बेगे ताकि मॉडर्न क्रिटिसिज्म अबिया या दुनिया एक मज़ा मज़ा ने तख्लीक अबिया आउद गेश्तरें की त्यूरी अस्ता गेश्तरें लेकर अस्ता आके दुनिया बयान को तक आ मैं इस ज़माने के तख्लीक तो का मौजूद हूँ मतलब आ दुरुस्ते त्यूरी इस ज़माने के अदब सरा तो अगर मुझे ऑलरेडी मैं करा आ ड्राइंग क्वालिटी मौजूद है एक कसे मज़ा नहीं अदब है एक कसे मज़ा नहीं तख्लीक है आ यार यक मर्द में एमफिल एक मर्द में पीएचडी या एक मर्द में कारा या एक मर्द में पट्टो पोला चाहिए भी बायदेशन के इसी पोएटिक्स सरा कार भी थे मतलब पोएटिक्स मानाशन के इसी ज़ुबान बयान ये ज़माने के तख्लीक तरह छोने ज़ुबान बयान बुता आ ज़ुबान के माँ की ज़रूरत बुता आइए डिक्शन ये आइए असलूब स्टाइल ये आइए हयात फार्म ये दुरुस्तीन चीज़ आइए लेक्सिकॉन एरिया के हस्ते हैं ये लफ्ज़ियात के हस्ते हैं ये फ़रंग के हस्ते हैं ये दुरुस्तीन चीज़ पहाज़ अगर बाज़े में करांचिन क्लासिक तो को लफ्ज़ हस्ता माँ नो के अन्नु के ज़माना का ये लफ्ज़ कार मर्ज न कने नु माँ करा कि ये कार बनते हैं माँ ये शोभान सर कार कना ताना क्लासिक ना बल्कि ती कोहने टोटल अदब ती कोहने किस्सा के हस्ता ती बतल हस्ता ती चाच हस्ता ये दुरुस्तीन तो का ती हर चीज़ प्योरिटी या जगरी सकबाज है नो के ज़माना का मैं करा बाज़ें चीज़ें हस्ते कि नो के ज़माना का मैं कह यक को 2 से 4 शायरा चबिद आदगे ना तख्लीक तो द्रोइन चीज़ तरह गिंदगा है पमिशका में यक को 2 मर्दों में नाम आ गिरा और रंदा में कर बाज़ें गेपियत का क्लासिका चे बाद मुल्लाई दौरा बगैर ताकि जदीद शायरिया ब्या मैं कर बाज़ें समाजी सियासी चीज़ तो ये रत का ईशा में तख्लीक करा मैं अदबारा बाज़ें किससे असर दाता बाज़ें किससे सान और रंग दाता भले मैं आग तख्लीक के हस्ते गीदी शायरी के हस्ते या क्लासिक हस्ते ईशी तो का इवड़े दरी सान या कि दरी पोलिंगी इवड़े चीज़ नहीं हस्ते बल्कि दुरुस्ती हम तख्लीकी प्योरिटी के हस्ते या तख्लीकी डोलदारी के हस्ता आ द्रोहा ये ज़माने के तख्लीक आसम बायदेशन के ये अदब असरा गेशां चे गेश दुरुस्तें इदारा दुरुस्तें ताक में नबिश्तकार इस कार बेकना ज़रूरत भी शियस्ते बाजवान अजी शरफ दार मुश्किल को चारों का पट्टो पुलकारी बलूची ज़ुबान लफ्ज़ा को अदब बाब तक गब्बो गए तो लाजुम पट्टो पुल है पेट बाज हाँ ज़ुबान वाला चारक भी लफ्ज़ा के इस तारीख के तो भले एक अहम सवाल है कि भी पदा ये द्रोहन तहकीक या द्रोहन पट्टो पुल या नबिश्ते वसीला नवीसक बा या महलूका सरकनक बा भले ए वाला ज़ुबान बाज़ मामला तस्ता आहनिसरा हम पट्टोपोल बलूची ज़ुबान वाला चारक भी बाज़ मामला तस्ता आउद हम पट्टोपोल सख्त बाज़ ज़रूरत हस्ते पर से ये द्रोहें के निकान अस्ता या के मवाद अस्ता तो आहा नविश्ता रंगा बाँ स्टैंडर्ड क्वालिटी निमगा बाँ डॉक्टर साहब अंचु के तई पीएचडी टॉपिक है बलूची ज़ुबान वत एक बलाएं फील्ड आई है जदा एक प्रोग्राम बुत्तु कम भले माई अहम नुक्ता जाना लूटें के रास नबीसी या नबिश्ते हब्बन बलूचानी बलूची भलाई मसले तो इसी मसला अच्छे बड़ा गिशु कर ताकि मैं ये द्रोही आदाब पट्टोपोल भी नबिश्ते रंगा जो आने रंगे दीवा भी थे बच्चे भलाई मसला ही नहीं
مسئلہ مطلب بان نا بلے مسئلہ ہانی پدا حل مسئلہ کسو گیوارم مسئلہ بود کنا نا ای مسئلہ کے استے مارا کے درپیشیں یار زبانہ بودتا یہ دگے ہم زبانہ بودتا ٹھیک ہے نا امی سچویشن ماگ وزگانا دنیا تا دگے ہم بازیں راج ملک قوم کسے زبان آگے سے گوستگانا اسی واسطہ بچہ ایک بنداتی کارے سید زوشا شمیہ کتا ٹھیک ہے نا امیشی سرا ارجاگہ کے اشی تہا کسے نزوری ہستے ٹھیک ہے نا اسی را موڈیفائی کنگی یہ نو دیما برگی یہ کسے کسانے کارے چوشن مزانے کسے کارے نہیں بلے نو ماں ورچی آئی بوہ کا نہیں بولے بچہ اسی تہا میں کہہ رہا مسئلہ نا میں کسے وطی ظاہر ماں بچہ بیسکلی اوورال ایک ٹرائبل کسے سائیکی ہے کہ تمہیں برداشت نہ کریں ٹھیک ہے نا نو میں کہہ رہا یہ ایک پرابلم ہے میں جینیٹک لستے مسئلہ ہستا ٹھیک ہے نا یہ سرحالی وقت ایک صحیح نہیں نا ٹھیک ہے نا یہ مارا کسے نہیں لگائیں جب تک علمی رویت ہی نہ با آوہد تک یہ مسئلہ حل نہ با علمی رویہ کے میں بھائیں یہ مسئلہ کسے حل بھی اسی رہے چیز اسے بلائیں بچہ دنیا اسی طرح باقاعدہ ہزاراں کسی کتاب لکھ کے بودتا آرٹوگرافی اس طرح ریسرچ کرک بودتا کہ دنیا ہچو ہی مسئلہ حل کو اگر ماں ہنم بوانا وطیاں ہوں بیچارہ یہ مسئلہ کس نے گشو گیوارے نے مگر روتے یک بنیادی و سیادہ داتا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے آئیے تہا لاتے ہیں جاگا کسا لاتے ہیں مکہ اختلافی چیزاں آہانا کس نے موڈیفائی بکنا بازوان جی شرف دارا لازم ہر مسئلہ یا گیشو گیوارے ہستے ہیں بلے گیشو گیوارے موقتبی کی تو منع قبول بکنے منترہ تو منی نزوریہ فراموش و ڈالچار بکنے منتہی گا انہوں کی چیزیں دیما اور تو کام باہریں ودے کے ادارانی مردمانی کار و بلوچی و بلوچستان ہیں تو مردمانی اتفاقی معاملے میں یہ جینیٹک پرابلم ہے بلے بستو یکمی کرنا باہریں ماں برداشت او پارے روایتہ پیدا بکنے یا دنیا قبول بکنے مامی اور روشن کے پرفیکٹ اللہ بھی قدرت بھی انسان نبی تو انہوں کا پرفیکشن ضرورت ہستے بلے وقت کم میں امی سوال منگو تو کرن کہ ادارہ ہاں بباں یا کرداراں چچو نزدیک بوگییں زبان مسئلہ جیڑا کنا یا پٹپول معاملات ہیں تاکہ درستانی مقصد یک کیں تو ای بابطہ کا مختصر چیزیں کچھ بلوچی زبان وشبہت یہ کہ تخلیقی صورت تنیگا چا زمانہ گا تخلیق کاراں یہ زبان کی مارا اس شکلہ موجود ہیں تخلیق کاراں برکتیں اور مرچی ہوں انچو کہ زبان اثر 4-5 کتاب کے کہتے ہیں یا کہ 4-5 محتاق و تاک بندے کہتے ہیں یہ ہوں تخلیق کار و شعبہ بلوچی استادان کے استعمال کرتے ہیں بلوچی کو یک بدقسمتی ایک بدبختی ایشن کہ بلوچی ارا میں ایدگے وانندہین طبقہ مردم استا آہاں یک انوگے زمانہ گا سکا یہ چھ بیگانا گا تی پولیٹیشن کے استا تی سیاستدان کے استا تی ڈاکٹر استا تی انجینئر استا تی ایدگا کے استے شعبہانی استاد کے استا بلوچی ارا کے استے آئیے چھ دور آئیے چھ بیگانا گا ماں تاک و تاک بند چاپ کرنے گا ماں زانن کے زوروں کیاں میں کہا زوروں صرف بلوچی ہے ماں نو در برا اور شاعر و تخلیق کار و استاد باید دیشن کہ بلوچی درستی مردم زبان یک شعبہ مردم نبیتے ہیں زبان تیوی قوم بیتے ہیں اور ماں ایشی رکھتے ہیں تخمچو یہ وانوک گشتر پیدا بکنے ماں ہر کس ہوتی بہرہ یا ہر کس ہوتی کہتے ہیں حصہ ہے زبان واسطہ دیما بیرا کہ زبان بھی ماں با زبان نبی ماں نبی ہوں ماں ہوں نبی ڈاکٹر صاحب شو میں لک منت میں لوٹیں کے دیکھے بعض جستی بکنے میں گوشدارو اشکنوں کن زانک لوٹا بلے وقت کم میں شو لک منت کے شماعت کے میں مراکز زیبا کو ڈاکٹر صاحب تے مہربانی مہربانی صاحب سلامتی جی شرف درہ پٹپول کاری والا گبتگا جیڑا بعض بلے دروہن جیڑا نے گیش گیواری گو محنتہ بھی گو جذبہ و حبہ بھی گو تپاکیہ بھی تو لازم تپاکی ہر نمگا ضرورت ہستے ہیں برداشت و پار ضرورت ہستے ہیں کہ دروہن چیز گو پار برداشت منگا با تو یہ روایتہ بعد ماں پیدا بکنے وگرنہ ماں سال پر سال پشتار میں بکے دیمہ رو کے بدلم شرف درنگ و امیدان کا وتی مہماندار زاہد دشتی و مروچین دیوانے کے کارمستر مہردر بلوچہ موکل بدیت اللہ واؤٹے